Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 22 z'ukwa gatanu. Abategetsi mu Bufaransa bataye muri yombi abagabo 55 bakekwa kugira uruhare mu gatsiko k'abantu bafata abana ku ngufu. Ibitero byo kubahiga mu Bufaransa bwose byatangiye kuwa mbere. Abadiplomate babiri ba Isiraheli bishwe barasiwe i Washington. Polisi kaba yavuze ko umugabo n'umugore barashwe igihe bavaga mu birori byaberaga ku nzu ndangamurage w'Abayahudi. Mu Burundi hakomeje ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo mu kwezi gutaha kwa gatandatu, aho ihuriro Burundi bwa bose rivuga ko nubwo bigenda neza ariko ngo ibikorwa by'urugomo bikorerwa bamwe mu bayoboke babyo abategetsi batabiha agaciro gakomeye kugeza ubu. Abakoze ayo mahano mu ndwiheze nibyo twarumvise yuko ubutungane bwabahamagaye, tukaba turindiriye ngo turabe ikizova mu gushika aya masaha tuvugana. Ibintu vyibwe nk'imoto n'ibindi ntibirasubizwa nyene vyo. Hari n'ikiramico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye rero, duhera muri Kenya aho ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi rivuga ko impunzi ibihumbi 700 muri Kenya zugarijwe no kubona 1/4 gusa cy'ibiryo bakeneye kuva mu kwezi gutaha kubera ikatwa ry'inkunga. PAM ni imwe mu miryango y'ubutabazi yagizweho ingaruka n'ibyemezo by'ubutegetsi bwa Donald Trump byo gukata inkunga igenewe amahanga. Ibyo rero bikaba byaragize ingaruka zikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari umuterankunga uruta abandi w'irishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi. Uyu muryango uravuga ko bahatiwe kugabanya inkunga y'ibiribwa ku rugero ruri hasi mu buryo butigeze bubaho mbere. PAM kandi yanahagaritse inkunga y'uburyo bw'amafaranga yahabwaga impunzi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani yavuze ko guverinoma ya Tehran izaryoza Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitero icyo ari cyo cyose Isiraheli izagaba ku bikorwa remezo byayo bihunitse ibisasu kirimbuzi bya nuclear. Abbas Aragachi yatanze iyo mpuruza nyuma y'iyo makuru ava mu itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Isiraheli iri kwitegura kugaba igitero. Yashinje Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kugerageza kuburizamo ibiganiro hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gikorwa cyo guhagarika ibisasu kirimbuzi. Ibiganiro biteganyijwe gusubukurwa kuwa gatanu i Roma. Umuvugizi wa polisi muri Sudani y'Epfo yavuze ko abapolisi barenga 70% badafite imyitozo y'ubunyamwuga bw'ibanze. James Mande Enoka yabwiye abanyamakuru ko benshi mu bapolisi ba Sudani y'Epfo babaye abarwanyi mu gihe cy'intambara y'ubwigenge kuri Sudani, cyangwa abandi bari abantu ku giti cyabo bashyizwe mu kazi k'igipolisi bavuye mu byaro. Yavuze ko imirwano iheruka mu gihugu yaburijemo igikorwa cyo guha akazi abandi bapolisi na serivisi ndetse mu gihe cy'amahoro. Reka noneho tujye mu Rwanda aho urugereko rw'urukiko rukuru rwasubitse urubanza rwa Murekezi Vincent uregwa ibyaha bya jenoside nyuma yo gusaba ko yahabwa umwanya wo gushaka umwunganira muri urwo rubanza kuko uwo yari afite yivanye mu rubanza. Murekezi Vincent yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Malawi muri 2019 ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside bikekwa ko yakoreye mu cyahoze ari umujyi wa Butare.
Vincent yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye nyuma yo kumuhamya icyaha cya jenoside, ibyaha we ahakana. Inkuru ya Yves Bucyana. Inkuru ya Yves Bucyana noneho irahari. Mu rukiko kuri uyu wa kane, Vincent Murekezi yari ku ikoranabuhanga rya video aho afungiye muri gereza ya Mageragere i Kigali. Yabwiye urukiko ko yasabye ko urubanza rutatangira kuko uwahoze ari umunyamategeko we yivanye mu rubanza atabizi. Avuga ko atashobora kuburana wenyine adafite umwunganira. Murekezi kandi yabwiye urukiko ko agifite imbogamizi zo kuvugana n'umuryango we uba hanze y'u Rwanda. Avuga ko muri gereza bishobora gufata nk'ukwezi kose kugira ngo ashobore kuvugana n'umuryango we. Yavuze ko bakeneye guhuza ibitekerezo n'ubushobozi bwo guhitamo umwunganira muri uru rubanza, ngo kuko ubushobozi niwe wabushakaga none arafunze. Urukiko rwavuze ko rugiye kumufasha kuvugana kenshi gashoboka n'umuryango we, rumwemerera ko urubanza rwashyirwa mu kwezi kwa 9. Bwana Vincent Murekezi w'imyaka 63 yari umucuruzi ukomeye mu gihugu cya Malawi. Yoherejwe mu Rwanda n'ubutegetsi bw'icyo gihugu mu mwaka wa 2019 hakurikijwe amasezerano hagati y'ibihugu byombi yo guhererekanya abanyabyaha. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zivuga ko Murekezi icyo gihe yaraje kubanza kurangiriza muri gereza yo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 4 cyari gishigajeho imyaka 2. Yahawe n'urukiko rwa Malawi ahamijwe ibyaha bya ruswa, ariko ko yanashakishwaga n'ubutabera bw'u Rwanda ku ruhare akekwaho muri jenoside muri 1994. Mu mwaka wa 2009 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwoherereje Malawi inyandiko zisaba ko Murekezi yagarurwa mu Rwanda gukurikiranwa. Urukiko rukuru rwa Huye aho akomoka rwari rwamukatiye adahari igifungo cya burundu, rumuhamije uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye abatutsi bwahabereye. Ubushinjacyaha buvuga ko Murekezi yabaye ku isonga ry'ubwicanyi mu mujyi wa Butare, aho bavuga ko yagaragaye atanga amabwiriza kuri za bariyeri. Urukiko rwemeje ko urubanza rwe ruzakomeza, ariko Murekezi agaragara imbona nkubone mu rukiko. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Hakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora yo mu kwezi gutaha kwa 6. Ishyaka irunani rw'amashyaka ruzwi nka Burundi bwa bose rukomeje kwinubira ko icyo rivuga ko ari urugomo rukorerwa abarwanashyaka barwo mu bice bitandukanye nk'ibyabereye ahitwa Nyanzarake. Nubwo bimwe muri ibi bikorwa ndetse byanemewe n'ubutegetsi ko byabaye ndetse bukanasezeranya gufata ababigizemo uruhare, Burundi bwa bose riravuga ko nta gifatika cyari cyaba. Ihuriro Burundi bwa bose rigizwe n'amashyaka 4 arimo Frodebu, CNDD, Frodebu ndetse na FEDES. Navuganye na Kefa Nibizi mu kanya kashize, umuvugizi w'uru runani, atangira nsobanurira uko bimeze. Naco tutakoze, twarituye ubutegetsi, turitura n'ubutungane. Mu butungane barasohora umutahe wo gufata wabikoze, ariko bagiye kumufata abandi bagenzi we izindi muntu zirahaguruka ziranka yuko afatwa. Gushika n'ubu turiko turavugana umuntu acidegenza, mu gihe wakomeretse nawe n'abagenzi bashishikara bategwa ubwoba. Abakoze ayo mahano mu ndwi iheze nibyo twarumvise yuko ubutungane bwabahamagaye, tukaba turindiye ngo turabe ikizova muri ko gushika aya masaha tuvugana. Ibintu vyibwe nk'imoto n'ibindi ntibirasubizwa nyenevyo. Mwebwe icyizere mufite muri aya matora ni ikihe icyo kuyatsinda? Icyizere dufise ikindi cyane kuko abanyagihugu bose baramaze kwerekana yuko buno butegetsi batakibyiyumvamwo, bitumwe n'uko ubuzima bwa misi yose bwagoranye, bakababona yuko biva ku bushobozi buke bwa leta bwo gutunganya ivy'igihugu. Kandi twashizeho abazocungera amatora hirya no hino kugira ngo n'ubagomba kuba ntibishoboke. Nico gituma rero twebwe tubona ko tuzoja gutsinda, kuko turavye mu duhiganwa tubona yuko urunani Burundi bwa bose ariko rusa n'uruhanganye n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nko mu mugambwe wanyu ibyo mushaka guhindura muramutse mutowe mu nteko ishinga amategeko ni ibihe? Nitwaramuka dutora mu nteko ishinga amategeko, ubwa mbere mumenye yuko ingene igihugu cubatse uno munsi, leta ijaho hisunzwe ingene n'amashinga amateka yubatse. Bisigura yuko duhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka
turadushiraho umushikiranganji wa mbere avuye mu runani Burundi bwa bose ari waca ashinga mbere na leta. Dukeneye ko demokarasi yoke ku migambo myinshi igaruka ku buryo n'abatwe imigambwe basubira ku burongozi bwayo, imigambwe igasubira hamwe. Hanyuma turagomba yuko hazobaho ibiganiro tugahagarika ibi bintu vyabaye mu mwaka wa 2015 mbere n'abajya bapfunzwe bagezwa ko bakwise kudeta nabo nyene tuzobapfunga kugira ngo dutangure ibintu bishasha. Tuzokomeza kandi imigenderanire myiza n'amakungu. Turategekanya yuko hoca ibiganiro vyihuta kugira ngo imipaka yose yugawe dusangiye n'ibihugu bibanyi izoheze yugurugwe. Ariko ibyo bintu muzabigeraho gute koko? Mubona ko muzagenda ejo bundi mu kwa gatandatu kubera ko mwatsinze amatora mu nteko ishinga amategeko, ibyo bintu byose mwizeza abaturage bigahita bikorwa? Iyo umuntu afise imigambi akeneye guhinduka, murazi yuko inama nshinga amateka itowe imara ikiringo c'imyaka 5. Izo tuvuga ko tuzokora mu myaka 5 kwiva irakwirikirana. Aba bandi kubona batabikora si uko bidashoboka, ni uko batabishaka mu migambi yabo, mu ntumbero yabo yo gutwara igihugu. Ivyo batabishaka, ibyo nadondaguye bijanye na politike ni ibintu bishoboka gukorwa no mu mwaka umwe, eka mbere no mezi 6 bikaba vyamaze guhera. Kumbura bishobora gufata umwanya muremure, ibijanye n'ubutunzi busa n'uburiko burakwama. Kefa Nibizi akaba ari umuvugizi w'urunani rwa bose. Tugiye mu Bufaransa aho abategetsi bataye muri yombi abagabo 55 bakekwa kugira uruhare mu gatsiko k'abantu bafata abana ku ngufu. Ibitero byo kubahiga mu Bufaransa bwose bikaba byaratangiye kuwa mbere, bikurikiye iperereza rimaze amezi 10 ku gatsiko k'abasambanya abana bivugwa ko gakoresha ubutumwa buhishe mu kwandika ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram. Inkuru ya Andrew Harding uri Paris, muragezwaho na Yvette Kabatesi. Ibikorwa byo gufata abo bantu byabaye mu gihugu hose. Mu bagabo 55 batawe muri yombi harimwo umupadiri ukora ku modoka zitabara indembe ndetse n'umwarimu wa muzika. Baregwa gutanga serivisi no gukwirakwiza ibikoresho bijyanye no gusambanya abana bari munsi y'imyaka 10. Iritabwa muri yombi rifitanye isano n'iperereza ryagutse ku ikoreshwa rya programme ya Telegram, aho yakoreshejwe nabo bavugwa mu bikorwa byo gusambanya abana. Aba bantu bafashwe muri iki cyumweru nyuma y'amezi polisi ibacengeyemo yiyoberanije ngo baba basanzwe bakorana na baruharwa mu bikorwa bifite aho bihuriye no gusambanya abana bafungiye muri za gereza zo mu Bufaransa. Umwaka ushize Pavel Durov wahimbye programme ya Telegram yafatiwe mu mujyi wa Paris ashinjwa kudakumira ubutumwa burimo ihezanguni n'iterabwoba kuri urwo rubuga. We yahakanye ibyaregwa. Kuva icyo gihe Durov kandi avugwa mu kindi kibazo n'abayobozi b'u Bufaransa kubijyanye no kwivanga mu matora ya Romania hifashishijwe ikoranabuhanga. Abadiplomate babiri ba Isiraheli bishwe barasiwe i Washington. Polisi ikaba yavuze ko umugabo n'umugore barashwe igihe bavaga kuri inzu ndangamurage y'Abayahudi. Biri gukorwaho iperereza nk'icyaha cy'ubugome n'iterabwoba. Inkuru ya Jack Cohn murizoho na Priminde ku Magenge. Igipolisi kivuga yuko uwo mugabo yari yabonetse ariko arayebayeba hanze iyo nyubakwa imbere yuko haba urubanza aho ku kigo ndangakaranga c'Abayahudi. Yaciye arasa abantu babiri bakorera userukizi bwa Israel abegereye cyane. Abategetsi bavuga yuko amaze gushika mu minwe y'igipolisi yasemereye ngo bohora Palestina. Bamenye umwidondoro w'uwo muntu nk'umugabo w'umunyamerika w'imyaka 30 yitwa Elias Rodriguez ava muri Chicago. Perezida Trump yahojeje ababuze abicishije ku mbuga hwaniro, aca yandika ati urwanko no gukomantaza nta kibanza bifise muri Amerika. Yanashigikiye uhagarariye Israel muri Amerika, avuga yuko ubutegetsi bwiwe buzokora ibishoboka byose kugira bugwanye abagwanya Abayahudi. None umwanya w'ikiramico urunana. Udense nangwa nyiza kuye kongera kugerageza amahirwe ye kwa Chris. Patrick waributswe inshingano zo kwita ku yabyaye. N'urunana. Dore kandi icyo mpfa nawe ubwo sibyo nibiki ugiyemo kuko Patrick burakutwogosha. Nise mite nkogosha ntabanje guhanagura imashini karema. Hanagura iki se
watwogoshe kuko tukigira mu mirimo. ihangana abanza acishaho karukoro burya nako ni keza kica mikorobe zishobora kwisha muri iriya mashini. ariko uzi igihe twabera ahangaha kuri sarubusho uzi ko iyo azinduka aba yadukoreye rwose tukigira mu byacu. ihangane rero burya kuba umubyeyi ntibyoroshye reka Karemera wasanga buriya yariraye. ndirara nkora iki se busho? none uzijya kwa Nadine ukiryamira gusa ugasinzira ntumufashe kwita ku mwana Patri cyangwa akana kanyu shaho karicecekera ugasinzira neza nta marira. ibyankireje n'ibibazo byanjye bwite Kareme ntaho buhuriye n'umwana wa Nadine. ese ko numva umwita umwana wa Nadine utavuga ko ari uwawe? uzi ukuntu musa ni fotokopi neza neza. cyakora mvuga abantu bihakana abana we. na Patrick azamwihakane turebe. erega ubundi nuko uramugore yanteze iriya nda njye rwose nayo ntarashaka kuba umugabo pe. ubu byararangiye wabaye umubyeyi ugomba kubahiriza inshingano z'ababyeyi. jya ugenda ku mugoroba urareyo umufashe umwana mu ijoro nibucya rwose umutegurire igikoma ubone kuza hano. ahubwo urashaka ko uriya mwana rwose wawe musa nk'intobo hazakura atazi ko uri se koko? njye nta nubwo ndanamubona numva abantu bavuga ngo turasa ariko rwose sindamwibonera n'amaso yanjye. wasahize twataramye nakoze sha Patri karanusho kuva umwana wawe yavuka koko ntabwo urajya kumureba ngo umuterure kuko urebe uko ariko uzi ukuntu musa igikoma rwose naba nkubeshye pe ntabwo ndajyayo. ntabwo rwose bishoboka ugomba kurara ugiye ugaterura umwana wawe. ndaje nzareba uko nategera Nadine mu nzira avuye nko kumukingiza murebe da abantu bose bajya bakomeza kuvuga ngo ndasa n'umwana kandi rwose njye ntaranamubona. umva umubwire Patri ntabwo ugomba gutega Nadine avuye gukingiza umwana rwose ngo ubone gutaha akajisho. urumva ugomba kujya mu rugo ugaterura umwana wawe rwose ukararana nawe akabanyarira mwembi rwose mukanamuhindurira nibwo uzamenya agaciro shaho ko kuba umubyeyi. bushovuze ngo iki ngo nkajya kurara mu rugo kwa Nadine koko? niko none byagenze bite? urabona gahunda yacu izacamo? yewe ntacyo birageraho gifatika ariko urebye ibimenyetso by'uko byatangiye bishobora kuzabyara umusaruro da. ubundi umusore iyo wakoze ibimenyetso bikamunanira ntabone icyo umubwira wekuramo isoni nyine ukamubwira uti ko niyumva gutya niba nawe ari uko wiyumva harabura iki. koko ese ubwo watinyuka ukabimubwira mu mazina gutyo sori wabigize? ntunyumvira ko ugaruye za soni zawe? umuhungu usaba afite indimi zingahe ku buryo icyo avuga wowe utabasha kukivuga? hari ibintu waba wumva umukobwa atatinyuka kuvuga n'akanwa ke pe. niba ukomeje rero gahunda yawe yo kwigira nyirasonireya umbwire nkureke wirwarize mu buryo bwawe kuko rwose ubwo inama zanjye nakugiriye cyangwa nkugira ntacyo uraba uri kuziha agaciro. kandi natangiye kuzishyira mu bikorwa ubwo se uzi ko ejo ninjiye mu cyumba cye. rahira so none se ubwo wageze mu cyumba kuko birangiriraho? urumva nyine naragiye shyira imyenda mu kabati ariko nyine gahoro gahoro nitinzwa ngo numve icyo ambwira ariko sha uzi ko byarangiye nta n'ikintu ambwiye. ntiwumva se aho byaciyemo ubwo nuko ari bwa bwitonzi bwe buriya yaza kuba ari umusore w'amashagaga yari guhita gusangamo nyine kakaba karabaye. gusa nabonye bigenze gutyo ntacyo ambwiye mpita musaba ko nazasubirayo kuwa gatanu ubundi tukamarana wikendi yose turi kumwe. wawu yarabyemeye? umukobwa wanjye w'amasonisoni asigaye yisabira kurara kabiri kose. kora aha rero ya masonisoni yawe nayumvise. si wowe se wabinyigishije sori ukambwira ko nkwiye kuba umusirimu nkareka kwirirwa nigirisha udusoni nk'utw'abana biga segonderi. ugomba gukenyera ugakomeza ugashaka icyo ushaka di. isoni se zimaze iki kutaziteka mu nkono ngo uzigaburire abana? ahubwo mbwira yakwemereye. urihuta cyane ku byo utamvugisha Nadine. kandi nakuvugishije. uvuye kwa muganga se? kubera iki se? ntahane nava atari kwa muganga. nyine nanyetse ko bari ku isoko kuko uyu munsi nyine ryaremye ariko nanone mbonye uhetse umwana nkeka ko ari kwa muganga. ari ku isoko se namusigira nde? ni ikibazo byo kubona uwo musigira. wari wagiye guhaha iki se? urambaza ibyo naragiye guhaha se hari ayo wari wampaye ngo ngumve ko nabona yapfushije ubusa. ariko ntibikora akazi Nadine. kwari kwibariza bisanzwe
gusa numva bavuga ko umugore wonsa akwiye kurya ibikomoka ku matungo Yego. kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'uwo yonsa. wari ubinzaniye se ubwo se urumva wabimenya utarabyaye njye wabyaye nkaba ntabizi nanjye ndabizi kandi ndabihashye. si kubera icyo uvuze ngo sinabyaye Nadi. ko ariko mbizi se urabimpora burya se ugira umwana hanyuma si uhetse n'uwandi. n'uwawe se nese uje kwegeka uwo mwana ku wundi mugabo utari njyewe Nadi. Yego. uzi n'ukuntu abantu bose bambwira ngo turasa. abantu bose bagenda babikubwira wowe nta maso ugira wo kwirebera kuki se wabyumvanye abantu niba umwana ari uwawe. nyine natinze kuza kumurera ariko rwose ubu ngubu rwose wakora agashoka nkamukubitaho amaso igirayo nkareba. Pati igirayo Urashya, mvira reka, ku mwana se ku mana yanjye. umva ntabwo umwana wanjye bamurebera mu muhanda urumva ndanakwiyana. ubwo se wanze ko ndeba umwana wanjye Nadi. abantu birirwa yose. birahira ngo turasa koko reka ndeba ariko. umva Patri umwana wanjye si inzoga y'intema bafatira aho baboneye urumva nushaka kumureba uzakuzindure. yitwa ndetse byibuze ngo nzaze nzi amazina ye. urayambaza se ngo nusanga arimo abo uzayahindure. nyine ndagira ngo numve niba uramwise amazina meza nkayo nari namuteguriye. yego wabujijwe n'iki kuyazana kwa muganga ngo tuyandikishe mu irangamimerere se niba ari uwawe. mbakiriza iki se nyirane? sha baza Felicien njye mvuye mu rugo ndiye. none njye ntabwo ngira urugo se cyangwa mu rugo iwacu ntiduteka. kandi ubwo mwagize ngo murampimye. wari ukoze rwose nye. reka tukwibwirira amakuru atugenzanye ntabwo guhimaho turaguhimye da. nimunyibwirira amakuru naho rwose agahimano kanyu ko karanyuze. anye karame turashaka kubyutsa club yo munsi y'umunyinya. harya pe ubu yaraguye ntigikora. nye kuva ahura n'ibibazo ugacika intege natwe byatugezeho ingaruka zikomeye pe. kuva burya kugeza ubu bisa nk'aho tutongeye gukora pe. ese ubwo kuki mwahagaze we? iriya club shani nziza ntimuzayireke rwose ifasha urubyiruko cyane. uzi ukuntu muri iyi minsi urubyiruko rwongeye kwishora mu mibonano mpuzabitsina sha. uzi ko ka gakobwa ko kwa Karisiti ngo nako gatwite we. kuvuga uwo kwa Karisiti si uciye kuba kwa Muvunandinda naho kwa Maritini bose ntibatwite. yewe kandi ngo uwo kwa Maritini yitewe na ka gahungu ka Bernard we Toto. oya sha Toto wa mwana wiga mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye se yateye inda. yewe ntawe urabapima ariko niko bivugwa kuko ngo n'akana karabyemera. urumva ikibazo rero gihari abana bari gukora imibonano mpuzabitsina itanakingiye bumva ari imikino ntabwo bazi ingaruka ziva muri iyo mikino rero. yewe kuva bimeze gutyo rero ubwo n'ubwandu bwa virusi itera sida buri kwiyongera mu rubyiruko. niyo mpamvu rero twumva baza tukabyutsa club tukongera kwibutsa aba bana ko imibonano mpuzabitsina idakingiye ari inzira y'inda zitateganyijwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida. rero ibyo muvuga nibyo ariko ndumva mukwiriye gukora mutandebaho cyane. ubu se twakora iki tutagufitanye? mugomba kwimenyereza gukora mutamfite nyirane kuko ntimuzamponana pe. ntacyo n'ubu udahari tuzashaka uko twimenya ariko igihe uhari rwose turagukeneye pe. nanjye nicyo navugaga ntimwebwe mugomba gukora murumva. noneho igihe nabonetse nkaza nkafatanya namwe ariko ntibibe ko ari igihe buri gihe uzajya uhora ifata iya mbere kuko rwose ndabona ntazongera kubona umwanya uhagije wo kubana namwe muri ibi bikorwa bya club nk'uko byari bisanzwe. ane karame kuvuga nk'umuntu utakiri i Nyarurembo ugiye kujya hehe? ako kajerekani se kukagaruye nyogoko. fata ibyawe di akira bikira umugabo wawe muze kunywa. none se koko ari agacupa nari nagusengereye kuki utakanyoye ukaba ukagaruye akabido kacyuzuye. ese ubwo iyo ndeba ubona ndi umwana kudasanzwe ngurira inzoga iyo warayuzanye yariya rubanza kidi. nta rubanza ruyiriho ariko nuko numvaga nshaka kugusengera nka mabukwe mwiza. nka nyokobukwe mwiza ye. wavuze uti ndashaka kugufatira ku nda utazatuvuguriza ku mafuti twakoze jye n'umugabo wanjye ukareka guca hirya no hino. amafuti twakoze se nayahe kandi ugukeka ko biriya mwakoze na nyogokuru mugashuka karemera byarangiriye hariya. ariko mabo ubu koko twaramushutse twamushutse iki koko? ariko biriya bintu uretse wowe na nyogokuru wagira ngo mwarasaze. hari ahandi mwabibonye? mwabonyeho umugabo uva iwabo akajya gusezerana mu mihana boshye ko atagira aho avuka. yasi ko ari karemera wabyihitiyemo ninde wabimuhatiye koko? abyihitiramo. wavuze ko wamugiye mu matwi ukamukubakuba akabura uko aguhakanira se. cyangwa wagize ngo sinkuzi iyo ukubirije ushaka ikintu. nyamara njye ndarengana sinzi naho ibyo byemerejwe.
ngewe numvise karemera ambwira ko yamaze kubyumvikanaho na nyogokuru. Numvaga rero umuntu w'umugabo niba yamaze gufata umwanzuro hatari ngewe waba ugiye kumuvuguruza pe. umuntu w'umugabo wafashe umwanzuro wo kuva iwabo akajya gusezerana kwa sebukwe bitwaye iki se? niba utazi icyo bitwaye genda kizi di ndakubwiye ngo nushaka guhamagara iwanyu ubahakanire ubabwire ko nabyanze nta karemera uzajya gusezeranira iwanyu. Sinjye wabibemerera rwose kuko niba bihindutse karemera niwe kuhamagara undi akambwira ko mama we yamubujije. Ndamubujije nyine sindi nyina se. ubwo rero umwana wanjye mugende mumuhurike ab'igihuni nicare ndeba ndi nyina. Yewe ntacyo waba umumariye nk'umubyeyi we rwose. Kubicira inyerisi ntacyo naba mumariye rwose dore n'amayoga yandi yakugaruriye uyanywe wenyine niba yarashyizemo ibyo kumpurika umutima ngo nanjye mbe nka karemera waruhiye ubusa rwose. oya ibyo reka tubirekanye ahubwo mbwira uramutinya urumva muhuye yakugira tubundi. ndumva ntazi uko naba ameze. oya sinkubaza uko we waba umeze ndakubaza uhuye na Chris urumva yagukubita. oya nanone kandi yagutuka se cyangwa yakubwira nabi. Chris uko muzi nta na kimwe yakora muri ibyo byose umbwiye. none se uratinya iki? watinyutse ukamushaka mugahura amaso ku yandi ukamenya icyo agutekerezaho. burese icyo yantekerezaho kirenze kunyita umubeshyi n'igiki koko bude. ariko se kuki umutekerereza wamushatse mugahura akabikwibwirira n'amagambo ye. erega ashagaho kari ku wundi karahandurika bude. uzi ko uri imbere y'umusore ukunda akakubwira ati ndakwiyamye narakubonye uri umugome ntuzongere no kuntekereza. hanyuma se kuba uri imbere y'umusore ukunda mwari mwarashwanya akakubwira ati nubwo byagenze nabi ariko ndacyagukunda kandi ikosa wakoze narari kubabariye. bude ndakumva. uretse kwibeshya birenze urugero urumva iryo jambo Chris udashobora no kumpamagara koko yarimbwira. niba nawe atekereza nk'uko utekereza se akaba avuga ati ngize imana nyinshi yatangiza ibiganiro ubundi nkabona aho mpera amubwira ko namubabariye. Chris asigaye yirirwana na Leya ntabwo yantekereza pe. wasanga rero muri uko kugira isoni no guceceka ariho Leya yuririra akigarura Chris nyine ntawe uraho ngo urumva utamujya imbere ngo muvugane. ariko reka nzishakemo akabaraga ngende mubwire ntinje kukureba ngo tuganire ku byabaye. ubundi ngo kuvuga uretse kunsuzugura hari ikindi azankorera kibi. kugusuzugura se byakwica cyangwa ubundi ubu gupfusha ubukwe ku munsi wa nyuma nibyo bitagusuzuguje. wibinyibutsa sha dore nari ntangiye kubyibagirwa budensiya nawe. nuko rero sanga umusore umubwira uti ndashaka ko tuvugana agusuzugura kwima umwanya cyangwa se nawe yumve ko ari ngombwa muhura umusaba imbabazi ziguhe cyangwa zikwime uve mu cyeragati. gahunda niyo bude. ubundi kuki umuntu atinya undi kandi atari igikoko ngo azamurya koko. njye ntabwo nshaka amagambo ndashaka ibikorwa rero ubu ngubu tuvugana. anye mbwira uti uzajya kumureba ryari ngo nzagukurikirane menye ko wagiyeyo koko. anyisemo amaze ashobora gukora ibibudensi yanamusaba wowe se ubona bikwiye naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana ni nabo badugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. ushobora kongera gusanga kuri bbc.com aho usanga n'andi makuru atashoboye kunyura kuri radio mu kiganiro cy'iminota 30 gusa. reka nshimire rero Pat Seasons wadufashije kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. ndi Prudence Nyuba wakoze gwite mu BBC gahuza miryango uraraharyana.